Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, Alloh qarni fondini qo'llab kelayotgan hurmatli musulmonlar, hurmatli berishinlar. Bugun biz dağı video kaydı qilyapmiz. Allah razı olsun sizlerden. Bizning fondimizni bugungi kunga chayon qo'llab kelyapsizlar. Bizlerden sebebimizden ko'pchilik videolar suyunyotadi. Produktlar berip atабыз, аларга сүйүнүп атат. Же бир кандайдыр бир орус болсо жеңилдик кылып атабыз. Алла разы болсун баарыңыздардан. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ушу достук айылынан бир экөөбүз өзүнүн апасы менен бизге кичине ыхсаным бар. Ушу Рамазан айында соокко илешип калайлы. Muhtaç ülkelerde özünüzde tavuk, beresler, bece bolası bu жерге kelip alıp ketişebilir деген maksatda 10 semyaga iftar paketlerini dayarlap alып berishiptir. Bulardan Allah razı olsun. Bugünkü günde kolumuzda var eken ahiret bizge berip olaylı. Allah Taala bugünkü Ramazan ayında bizge 10 есе, 70 есе köpötüp beredi. Allah Taala verimli, Allah Taala kalasa ondan da köprak bulup veredi. Anan elhamdülillah biz şu kişine hadiye dükkanı açtık dep aytkan elek bugün günde uşunçalgан kiyimler turadi. Бұл kiyimlerдің барлығы таза kiyimler. Azı ihsan berip atқан bir tuğanlarımız mezgiline qarab berip atады. Soğuk günde soğuk kiyimlerdi berіңіздер деп. Ысык күндө мына уже күнү суып аткан сайын ошого жараша жеңил кийимдерди алып келип беришип атат. Кимде муктаждыгы болсо бул жерден алып кетсин, мен дагы соокко илешейин деген максатта. Биздин эшигибиз ачык иншалла сиздер үчүн. Кимде бир ыхсанга муктаж боло турган болсо бизге кайрылыңыздар, өз ыхсаныңыздарды алып кетиңиздер. Эгерде кимде ыхсан бере турган болсо biz daha dayarız inşallah egelerine жеткирип берүүгө же болбосо могу бош турган полкаларыбызды толтуруп коюуга даярбыз. Урматтуу бир туугандар, бул жерге өзүндө бардык нерсеси жетиштүү, муктаждыгы жок адамдар келип мага мындан бер дебейт. Бул жерге ошол нерсеге кичине муктаждыгы болгон үчүн келишет, алып кетишет. Allah razı olsun, biz kim, qayerden, qanday adam kelişini qarabайбыз. Şu nersege muhtaç bu, kelsin, alıp ketsin. Biz hizmetler dayarız inşallah.